Yes, Kanonya mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki eshanu z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'i Burundi ahitwa kwa Sebarundi ibintu byakomeye nyamuneka, ariko kandi bikomeje kugenda biba ibindi ngira ngo turaje tunabyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo tubabwire uko situation ihagaze. Gusa icyo nababwira cyo ibintu byakomeye, tujya ko rero tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu, mbabwire buryo ki mu kanya gato gashize by'umwihariko kwa Sebarundi rwose hamaze gushyirwa ingamba zikomeye, ikaba ari inama idasanzwe yari yayobowe n'uwitwa General Prime Niyongaba. Izi ngamba zidasanzwe zimaze gushyirwaho akaba ari ingamba z'abakomando cyangwa se z'abasirikare mu bijyanye no kurinda abayobozi bakomeye hano ku butaka bw'u Burundi, kugira ngo ikintu kijyanye n'umutekano cyakomeje kugenda kigaragaramo yuko urimo urazamba ku rwego rwo hejuru hano kigabanyuke. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, muraza kunyemerera mbanze nisuriza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose badukurikira abenshi bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi abandi bakabarizwa mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bari mu bice byo mu bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Tubasanga muri Komine Munanira, tubasanga muri Komine ya Tongo, tubasanga muri Komine ya Kinazi, Komine Mulangana, tubasanga muri Komine ya Kinigi, tubasanga muri Komine ya Mujejuru, tubasanga Gitega mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga za Kirundo, tubasanga mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano rwose ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia naho nago twabibagiwe, tubasangayo, ariko kandi mu buryo navuga ko udasanzwe. Nk'abantu b'Imana mwe, ariko hano hari amakuru. Uwitwa Ndayishimiye cyangwa se Evariste Ndayishimiye aracyavuga ko ngo u Rwanda ngo rufite umugambi utari mwiza ku gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bimwe mu bintu bimaze igihe bivugwaho ndetse binagarukwaho inshuro nyinshi, benshi bagenda babyanariza bavuga ati nyamara uwitwa ahubwo Evariste Ndayishimiye niwe urimo uragaragara nk'umushotoranyi. Ariko ibyo si byo tuje by'umwihariko kuba twavugaho muri ano masaha, ahubwo munyemerere by'umwihariko dukomeze n'andi makuru adasanzwe. Ariko muze kunyemerera by'umwihariko turebere hamwe umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ukomeje kuzamba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, ubwo iki gihugu cy'igituranyi cyashinzaga igihugu cy'u Rwanda kuba ubufasha Tabara, by'umwihariko kugira ngo Red Tabara kureho ubutegetsi bw'u Burundi. Ibyo bintu muze kubinyemerera tubyinjiranemo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira Bujumbura turebe ingamba zamaze gushyirwaho, zikaba ari ingamba ziri gushyirwaho abayobozi nyuma y'uko uwitwa General Neva Rusimbutse n'umuryango we ndetse n'uwitwa Ndakugarika Karusimbuka, n'umwe mu banyapolitike bakomeye muri CNDD FDD, ndetse n'uwitwa Rebellion Kurya Karusimbuka, aba bivugwa yuko rwose bari bagiye kwicwa. Rwose ibintu byari byarangiye bisa nkaho byari biri ku musozo ku rwego rwo hejuru. Ibintu turaza kubyinjiramo, muze kunyemera tubyinjiremo. Ubu tuvuga hari imbunda nshyashya zamaze guhabwa mudahushwa, bagiye kujya barinda ingo z'abayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, bigendanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara byaba indani muri CNDD FDD ndetse no mu gihugu cy'u Burundi indani. Ibi muze kunyemera tubyinjiremo. Turaza kugaruka ku kijyanye n'imyiteguro idasanzwe y'igisirikare cy'imbonakure. Ubu tuvugana benshi badahwema kuvuga yuko bashiriye ku butaka bwa RDC ahitwa muri Uvira, ambush aremereye kurasa bigerima kw'indege za kamikazi z'ababirigi zimo zabakuramo uko bwije n'uko bukeye. Ibintu muze kunyemerera tubigarukaho ko kandi nyamuneka tubive imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza kwinjira ahitwa i Bujumbura mu kanya gato gashize, hari indege iraza kuzana ibikoresho biturutse muri South Africa. Ibyo bikoresho amakuru namaze kwakira birimo amasasu menshi atagira ingano agomba kwifashishwa
n'ingabo z'abarundi iri joro zibudiporoyingwa ahitwa muri Uvira. Ibi nabyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bitugeraho. Aha ndabona katubanza by'umwihariko, ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu bindi bintu bigiye bitandukanye, tubanze twinjire mu mutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Uyu mutekano ukaba waratangiye kuzamba mu mwaka w'ibihumbi 2023, ndetse akaba ari umwe mu mutekano bivugwa ko ngo wahungabanyijwe n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bivugwa yuko ngo gifasha rero gitabara mu gushaka guhungabanya ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Ariko mwibuke neza yuko ibi bintu igihugu cy'u Rwanda bagenda bagishinza byinshi, bagishotora, bakibwira ibintu bitajyanye. Ibi rwose icyo mugomba kumenya byo byamaze kwemezwa n'imiryango mpuzamahanga, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyamaze kwigarukaho kivuga ko ntaho gihuriye n'umutekano muke w'ibihugu bigiye bitandukanye mu karere birimo n'igihugu cy'u Burundi. Ako kantu mukandika ahantu. Ni ukuvuga ngo warushijeho kuzamba rero mu bihe by'u Burundi bwoherezaga ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko ibyo bintu njye murabizi, ni ibintu muzi neza yuko ingabo z'abarundi zari zarashyitwa za Bwiza. Ariko ubundi ushobora kwibaza uti impamvu umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ushobora kuzamba igihugu cy'u Burundi ari uko cyohereje abasirikare muri Kongo. Waba uzi impamvu ubundi umutekano wazambye? Ngira ngo muzi ko icyitwa FDLR zibarizwa hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi iki gihugu cy'u Burundi kikimara kugera hariya cyagaragaje ubufatanye bukomeye bitandukanye n'ibindi bihugu, cyagaragaje ubufatanye buremereye cyane mu gukorana na FDLR kurusha ibindi bihugu. Ibi biri no mu bintu byatumye igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko gihita kivuga ati se noneho nimba bagiye kurwanya M23, kuki atari yo yonyine barwanya, bakaba batagiye gukorana bikomeye na FDLR. Abayobozi bakuru ba FDLR bakaba bakomeje kugenda bagaragara bari kumwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, ndetse bajya no gukorera amanama mu gihugu cy'u Burundi. Ese bo baba bari mu wihe mugambi, ko FDLR tuzi yuko ari bamwe mu bakoze amabi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ngo bashaka no kuzagaruka bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda? Aho hajemo akabazo. Ni ukuvuga ngo rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zakoranaga na FDLR mu ntambara bari bamaze igihe barwana n'umutwe wa M23, ndetse na nyuma yaho Perezida Ndayishimiye yumvikana na Kinshasa yumvikana na Kinshasa avuga ko ashyigikiye umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo gufasha urubyiruko rw'Abanyarwanda kwibohora. Ariko se bwana nyakubahwa Perezida Neva, umutekano dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda kari umutekano udasanzwe. Umutekano dufite kari umutekano ugaragarira buri wese. Urambwira yuko rwose FDLR izo katanyama zishobora gutuma umutekano w'igihugu cy'u Rwanda uzamba? Birashoboka? Ibyo bintu rwose ni ukwibeshya cyane. Nyamuneka, igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano. Hahandi niyo wazana rwose inyundo ugakubitaho ari nko gukubita ku rutare, ndetse urubyiruko rwabo ruranatunze runatunganiwe, nta kibazo na kimwe rufite by'umwihariko muri rusange. Ubwo rero ku kigendanye no kuba wakitwaza ibyo ngibyo ukavuga ati urubyiruko rwigeze rukubwira ko rushaka kwibohora se? Hari uruhari? SANDF yo yanze no kwemera yuko SAMIDRC yananiwe ibyo yarije gukora rwose hano ku butaka bwa RDC, kandi ku mugaragaro izuba riva tuzi yuko batsinzwe mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Reka twikomereze by'umwihariko umunyarwanda wavumbuye rero indwara nshyashya yo mu mutwe yibasira abari mu rushako. Ndabona ari byatangaje, ngira ngo ariko ibi ngibi ntago tuje kuyivugaho, ahubwo Minisitiri
Nduhungirehe ari mu biganiro mu bijyanye no kwiyunga n'Ububiligi n'u Rwanda, ngira ngo aya nayo ni amakuru arimo agenda angeraho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Amba Olivier Nduhungirehe yavuze ko kugeza ubu nta biganiro bihari bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda ndetse n'Ububiligi, ashimangira ko icyo gihe kitari cyagera. Ubwo ntabwo cyari cyagera, nikigera tuzabimenyeshwa. Minisitiri rero w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot aherutse kugira uruzinduko mu bihugu byo mu karere birimo Uganda n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo yari muri Uganda yagiranye ibiganiro na Perezida Yoweri Kaguta Museveni byibanze ku mutekano muke ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko biza gutangazwa ko uyu mudiplomate yasabye Museveni kuba yabunga n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ibyo ngibyo twarabivuze. Umugoroba rero wo mu cyumweru, ku mugoroba muri icyo cyumweru mu kiganiro yagiranye na RBA, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko ibi by'ubusabe bwa mugenzi we yumvise mu itangazamakuru. Yabivuzeho avuga ati ayo makuru twabonye mu binyamakuru, ntabwo twigeze tubimenyeshwa na leta ya Uganda cyangwa undi uwo ari we wese. Amakuru nyine urumva iyo yaramenyekana ikamenyekana mu bitangazamakuru, ntabwo yigeze babahamagara cyangwa se ngo babamenyeshe mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yakomeje avuga yuko rero icyo igihugu cy'u Rwanda rushyize imbere ari ibiganiro bigamije gukemura intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko iby'Ububiligi bizaba byiza. Ati twe ubu muri aka karere turimo gushaka gukemura ikibazo gikomeye cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo duhugiyemo. Ibibazo by'Ububiligi rero bizashakirwa undi mwanya. Kuba Minisitiri rero w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi azaba ari mu bindi bihugu byo mu karere ni uburenganzira bwe, ariko uko byagenda kose ibyo gukorana ntabwo bireba u Rwanda. Ngira ngo ibi ni bimwe mu byo by'umwihariko yatangaje, avuga yuko rwose nyamuneka ibintu bitoroshye habe namba. Reka iyi nkuru yenda tuyivemo by'umwihariko duhite twikomereza, ngira ngo tugaruke gato ku kigendanye n'abajenerali by'umwihariko cyangwa se inama zirimo zirakorwa no mu mujyi wa Bujumbura. Izi nama zikaba zirimo zirakorwa nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda kigana habi, kirimo kiragenda kisanga mu bibazo bikomeye cyane. Ngira ngo igihugu cy'u Burundi maze igihe babwira ati nyamuneka ibintu bijyanye n'iki gihugu cy'u Burundi ni ibintu biremereye kandi biteye ubwoba. Ibintu bijyanye n'iki gihugu cy'u Burundi ni ibintu by'umwihariko bishobora gushyira igihugu cy'u Burundi ahantu habi cyane. Ni ukuvuga ngo ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya reka kuvuga yuko rwose kirimo kirageza buri kintu cyose gishoboka kugira ngo umutekano w'ubundi usa nk'aho wamaze kuzamba ndetse binagaragarira buri wese wongere ugaruke. Ibi bintu rero bagomba kubicisha mu ngabo ndetse bakabicisha no mu nzego za politiki. Izi nzego kandi nizo nzego ebyiri by'umwihariko zirimo ziragenda zigaragaza neza yuko zitumvikana indani muri zo, ndetse ikintu nacyo gishobora kuba umutekano muke kuruta ibindi byose mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ubwo mbere na mbere yo kugira ngo binjire kuri sosiyete sivile, mbere kugira ngo barebe ku bindi, baba bagomba kumekinga shuwa yuko inzego za politiki n'inzego z'umutekano umutekano wabo uguzwe 100%. Kuko umutekano wabo uramutse utuze 100%, umutekano w'abaturage ntabwo nawo wakuzura. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kirimo kirigwaho, amanama arimo arakorwa ni amanama by'umwihariko yo kugabanya ikijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse hakabaho kwiyunga hagati ku mpande zombi mu nzego zigiye zitandukanye kugira ngo ibintu bigende neza. Nihataza kubaho kwiyunga ni hahandi turi bwumve ati witwa ndakugarika ari guhigana na kanaka. Gusa nubwo ibi birimo birabaho, turahamya tudashidikanya cyangwa se amakuru dufite atari ivome, nuko bigoye cyane kuko ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya. Ngira ngo maze iminsi babwira ati byaba ishyaka riri ku butegetsi, by'amashyaka agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi
ahangaha bari guhangana ku rwego rwo hejuru ndetse isa n'isaha, ni bamwe mu bashobora gutuma ibintu byongera kuzamba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero ni bimwe mu bintu uko byagenda kose bishobora kuza gutuma iki gihugu cy'u Burundi kigomba guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibyo rwose ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma iki gihugu cy'u Burundi gihura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo nimba inzego za gisirikare zibwira hagati ubwazo zigasubiranamo zigahangana zikicana, inzego za politike bikaba uko, ibyo bintu uko byagenda kose biraza kugorana cyane kugira ngo ibintu bisubire ku murongo. Biraza kugorana kugira ngo ibintu bisubire ku murongo. Yes, bakunzi rero ba Duniani Kote TV, tugiye kuvuga bwakira bugaca. Tugiye kuvuga bwakira bugaca, ahubwo ndakeka rwose aya makuru yacu twasubikira ahangaha, noneho tukaza kubakurikirana andi makuru ya nimugoroba kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza muri rusange. Reka tugushimire weho udukurikira, by'umwihariko ukaba uri umukunzi wacu hano kuri Duniani Kote TV. Amakuru yacu nakagaruka na mu kanya.